Ulah nu ngajago punten ieu malah lepas bukakeun. Beli di kieu, beli di taneuy. Kasieun. Siap lah. Dia merosot. Dia merosot mah. Dua lalaki. Lalaki jantan, lalaki kasep, lalaki naraka. Ya, dua lalaki. Siap. Ini barengan nih. Punten ibu-ibu hamil kada kira-kira amit-amit ya. Ayo pagi sini. Pasti selalu Untuk menyerah, untuk menyerahkan penting.